мен 21 күнү келем. Эгер ошого чейин мына жер алынбаса мен алып келем да бустурам мен. Бүт алдырып бустур салам эле. Экскаватор менен таптырып салам. Мына чыгып алган жериңизге документ жок. Биз айтып атабыз, мамлекеттин жери, элдин жери, берден эл өтүш керек. Ассаламу алейкум, урматтуу Борон медиа каналынын көрүүчүлөрү. Биз Араван районунун борборунда турабыз. Бул жер Араван базарына жакын жердеги силерге өтүп Альянар Пайлыкөтүнө карайт экен. Дал ушул авиакассада жазылып турган имарат тротуардын территориясына кирип кеткен экен. Ошондуктан бул дагы бузулат буюрса. 10 күн убакыт берди, 10 күн ичинде бузат. Эгер бузбаса, тиешелүү кызматтар келип өздөрү бузуп, талкалап алып чыгып кетишет. Тагыраагы тротуар ачылат. Подвалына отуруп алган экен да. Мынаны алдырса өзүнүн биле турган жайы кайсы? Тамам мı? Бул подвал кылган экен да мына. Подвалдын үйүнө кызмай үйүн ичинде. Bunu böyle köçüratta yeşilin bir hata oldu. Yeşilin cevap durup bir yana yaşasın. Ya lök konstruksiyon ekan. Standart. Alınsa çıkarsan mı? Yok, bunu düşük olsa ne olur? 1 metre tutsa, 8 kilo standart gelir de. Yol 10 metre, bir 6 metre. Bir konteyner ekin, ondan beri? Orada kat verilmiyor, eskatörler verilmiyor. Bir yana 1 metre olsa 2 taşına bir konteyner. Benim var mı baksalım? Telefon, hareket kılıp etmişsek bir yerge reis telekom kılıç gerek mi? Bu reisin balansında mı? Reisin balansında. Gelişimiz gerekiyor demesin, reisin demesini al. Reisin al. Bu hazır kullanıp gelip bu yerden toksa olsa bunday oluşturur olur geçiş. Kaç yerge çıkarttı? Şu yarım, şu metre şöyle de. Yok, yol kaysı yerge çıktı? Yol o, her geçeyim. Yol. Ne yerge koşma al. Bunun kaynağında kaysı dakika olsun? Bu zdanya целиком kaysı kişindeyim? Sizce karayım. Bu güç konu. Şunda yol münacirde geliş gerek mi? Bu oğuzu şirket otadı da. Siz zdanyamanız bir yakada yolun kızıl sızıkta siz çıkıp durursunuz da yolu. Kızıl sızıkta turasınız eldim yolu. Sakal bir şey gelsin. Yoldu yapkan en jaman nerse bilesiz. Bunu cıldırır mısın? Yoldu çıkara mı verirsin? Okulumuz? Yanımdaydı. O şunu bilip durun ben başta arız yazımızda. Arız yazıp durup arkitekturaya ayrılacağım. Arkitektura anan keyin özünü nümesini aytıp durup da работниктер qarab ko'rgiladi yani. Anan keyin manga arz yozib pismeni yozib berganman da. O'sha pismeni yozib berganda aslida mening proyektlarimda bunda proyektning dokumentasi bor da. Ko'rishib turib anan keyin ma'qullik bergan. O'sha proyektning ustuna ma'qul bergan. Anan keyin o'zlari
жазып turib, o'sha arxitekt nimani dokumentga o'zgartirish kiritib turib, o'shuni chiyib shunday yozib bergan. Shuga. O'shuning ustiga arxitektor, главный arxitektor kim edi? Hazırkı emasmi, sizni bundan murdagi. Murdagi arxitektordan O'shuni основаниясida anan keyin men buni jopsam. Murdagi arxitektor qo'l qo'yib bergan dokumentlar bilan zdaniyalaring barini buzib o'tamiz. Al bardığından akça alıp kol koyup berdi. Büt kızıl sızıktın bardığını bergen. Oşonun zdaniyasının bardığını hazır buzup atağız dedim. Bugün Nuravatta buzdurup keletağız. Eki zdaniya. Bir zdaniyani mamleketke aldı. Mençikte. Ana sizden ulu adam katarı suranıç. Nizam çeginde yaşayın. Buna elдің дағы nazarına kalbanız. Tüzünün, munoğu жердің burçun halasız biyağınız işleyiverdi. Zdaniyaga hiç emeğiz yok. Yolda açıp verdim. Men ma'qul bo'ldim, bo'lib dedim. Men o'shanchani rasvod qilgandan keyin ma'qul buzam dedim. Raz nizam jangni bo'ladi bo'lsa. Biroq men mazmunim yo'q-da. Finans yoqda mazmunim yo'q. Ana keyin ularga aytdim, ma'qul dedim. To'g'ri jardam belgilaydi, finans yoqdan jardam berdim. Ana keyin bu rais aytdiki, bizga arz belgile dedi. Arz ayrıldı pullarga. O'shuning asosida bergan dedi. Bu masala bo'yicha biz sessiyaga qo'ydik da. Ana deputatlarning ko'pchiligi bu o'zi mezonsiz chiqqan bo'lsa va dokumentni tekshirganda o'sha yerga dokumenti bo'lgan emas ekanda. Dedim, kitap yag'inlar. Mezonsiz yerga biz qanday finansiya qilamiz? Agar mezonda bo'lsa, hukumatdan aqcha bo'lganmi? ruxsat bermay qo'ydi. Men o'zim aytdim, o'sha yerdan jardam bo'lib qolsa, bu yoqda jardam bo'lib qoladi. Bunun buzuşuna kança alatı kendine? Kança yer buzulap verdim? Kança metre yer buzulap? Şu şey var. Bunu Bunu koşumça yer koşumçası. Bunu buzulsa alım için kança akça giderdik? Yaz bergen de. Faktiski ama hazırki bağda ünlenen çok yeter. Yok ama o şey kaçam kançasını çıkarasın. Kançasını özünüz çıkarasın. Bir kalgan jetpegenini özüm koşan bir canım var. Kançaga buzulap Ama bunda misal için bunu buzlanga, bunu proyekt buzlanga. Aramında çok eken spesyalistler. Biz bunu Oş'tan alıp keltirip kurdurganımızda aramanda bunlardan spesyalisti çok eken. Onun için Oş'tan alıp kelip turib anan keyin buzuş kerak ekan bunu. Ne dedi Oş'ta kança deb atadi? Oş'tagi firmangiz kança dedi? Şunu men balam aytganimda bo'lmasa men mana yerdagilarni surishtirib ko'ramiz desek, ular bilmayman qanchadan aytishdi ekan. Bu hazır buzuluş için baştan tutuş gerek. Bunu tereze almış gerek. Lan duval kalat lan. Besinse kalat. Просто но zavodun özüne kadırlar. Pitbull. Buzuval degen yok. Ma'qul deydi. Biroq finansiy jardam bergile dedi. Vaznosuz yok. Nega finansımız çok? Şu zdaniyani arendaga beramiz. Endi tirikchilik uchun biz kredit olganmizda o'sha kreditga ketyapti hozirda. Bunun ketgan o'sha arendaning aqchalari bor. Biz endi bilesizda bari sessiyaga qo'yib turib, chet chavizib turib, arz yozdirib turib sessiyaga qo'ydik bu masalani. Deputatlar o'zi mezon surgan bo'lsa, mezonsiga biz qanday kompensatsiya to'lab beramiz? Agar bularni klassik liniyasi ichida bo'lib turib, mezonda bo'lsa, biz qilsak, biz kompensatsiya to'lab bersak bo'ladi. Demeni bunday qilaylik. Mezonli turda bular mamlakatga sizga aqcha olmaydi. Arxitektorga men bugun zadaniya beraman, arxitektor go'shtligistr yo'lmasini chiqarib turib, bak. Bugun qanchasi bo'ladi? 11'i. 11. Balanız kaç? İşte biliyorsun bankta işleyiz. Biliyorsun Molbulak'ta işleyiz. Finans sistemi
жылга 11 болсо 21 ата. Мен 21 күнү келем. Эгер ошого чейин мына жер алынбаса мен алып келем да бустурам мен. Бүт алдырып бустур салам мен. Экскаватор менен таптырып салам. 11 күн убакыт эки балаңызга эскертип айтыңыз. Келип кетти деп. Мындай нерсе болбойт. Президенттин тапшырмасы. Жолдун бүт тазалап элге шарт түзүп бергиле. Бардыгын алып тазалап болбойт. Мамлекеттен булар бере албайт. Булар бере албайт. Булардын сизге берген акысы дагы жок. Эгер бул азыр мына кеңештин төрагасы сизге 50 миң берсе, мен эртең кайра сурайм да мындан. Сен 50 миңди кайка кетирдиң? Эмне негизинде бердиң дейт. Бизге жазылган жерде оякта жазылган экен, 52 миң сумма кредит алган үчүн да берилген экен да. Биз түшүндүрүп бердик. Мыйзам депутаттын ой койду да, бул өздөрү эмнеше тоткан болсо. 21-ине чейин убакыт. Балдарга айтыңыз. Болбойбу 21 күнү келебиз да техниканы алып келебиз, буздурабыз, ачабыз үчүн. Алдырып салгыла. Мында эч кандай кыйынчылыгы жок. Оштон келсе 20 мүнөттө оштон келет, бузуп кетет. Берге только көмүр керек. Мамлекеттин жерине рас мыйзамсыз чыгып алдыңарбы? Мыйзамдын мажака бил. Балдарыбыз финансист экен, табат акча. Каяктан табат? Каяктан табат? Финансист болуп, финансист ишканада иштейт. Ата, мыйзамсыз чыкканга акча таптыңарбы? Кредит алып жерге чыкканга таптыңарбы акча? Значит, мыйзамдуу киргенге да табат. Мен башта ошонун документарын куйгам бизге. Архитектура. Мен ошол архитекторго барып берген акчаңызды алып алыңыз. Сен мени мыйзамсыз чыгарып берипсиң. Мен акча берген эмесмин. Бербесеңиз анда ошол мыйзамсыз чыгарып бергендиги үчүн жоопкерсиң. Бара турган жериң. Мен айтып атпаймын сизге. Документиңиз туура эмес, берге документ жок сизде. Мына чыгып алган жериңизге документ жок. Биз айтып атабыз, мамлекеттин жери, элдин жери, берден эл өтүш керек. Сону бузуп коюңуз деп алдыңызга келип атабыз, суранып атабыз. 11 күн убакыт берип атабыз. 11 күндө бузулбаса биз келебиз да техника менен алдырабыз кыйынчылыгы деп. 20 мүнөттө бузулайм деген жокмун. Бул бузулбайт. Ошого 11 күн убакыт ата. Бүтүрүңүз, сүйлөштүк. Хорошо? Мамлекеттен кичине жардам бергиле ошо. Жок, мамлекет ага сизге берсе, эртең жооп беребиз да, биз мамлекеттен кантип беребиз? Мамлекетсиз тиги мыйзамсыз эмен бузган акча бердик деп айтабыз. Бере албайт. Ага акча берилбейт.